الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami ha kami Islam alhamdulillah. Bihayon waktu long ta yari kita ha programa sing kita niyo asal amin persukuan sin guru nato mulia ha waktu bihaon amin tagnaan niya im pangajian bago long ta tungod sin amin mga himumungan aun kapaiddahan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala daing kitab Sheikh Al-Uthaymin Sheikh insyaallah subhanahu wa ta'ala kumawa kita pangajian doon ni iban dumungdong kita marayaw supaya makahampit kita dain amin mga himumungan aun kapaiddahan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Rina ko magpalukay itukbal ko in guru na to kalasahan amo in presidents in Muassasatud Diya damikian da isab in siya vice president in the Darul Islam Foundation wayron na rukayin din kan Sheikh Abdul Wahid Ikram fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qayyumis samawati wal aradin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. المبعوث بتوحيد رب العالمين صلوات الله وسلامه على صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, harom ini tahan na to indeng mga pangadjian amuin kita sin kami in ini pangadjian lando in halga amuin subay in tiap-tiap muslim umati sin pangadjian ini. Sabab in ilmu ini ilmu sa laggo-laggo di mabilang inhang kataureng kato taniyo sa hingga subay niya maparagbos in ilmu ini roon ha kabuhi sin siya. Yung kahimot-mutan sin ilmu ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na ining pagtawon si mga sila mag-ilmu, ilmu tawhid. Inbat baton na to diha ini amo na yung pagtawon ilmu tawhid. Sarta in ilmu ini, insyaallah, kawaon na to dahing hakitab. Amun kilal si mga ulama gagandilan sin Islam. Sibu da hazaman na kauna iban hazaman bihaon. Yung kitab ini masih hiyahamparo si mga ulama, piya pangadji, hiyahapal, piyang Hindu. Yung kitab, amo ng kitabut tawhid. Hinang sinhambuok gagandilan sin Islam. Ingan sin kitab, kitabut tawhid. Hinang sin gagandilan sin Islam.
Biutang doon halawng niya ing kahadis-hadisan. Iban sim mga kaayat-ayat kiyawa din ha Quran mahamulya. Iban sim mga aqwalus salaf. Sampay kiyanganan niya kitabut tauhid. Amo na imbiyak tulbe na sinagay ko sinhambok kakandilan sin Islam. Biya na kan al-Sheikh, al-Imam, ad-Da'iyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Tialip sin kita, tialip sin hambuok, alim dakula sin Islam. Kaya kilahan abrat tarikh. Kaya kilahan sin mga ulama, garandilan sin Islam. Hinaghinang sin kitab, amunin hi Muhammad ibn Abdul Wahhab. Imam, sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Da'iyah sa laggo-laggo. Magdadawa. Labiluwa doon ha kitabut tauhid. Sampay naghinang siya kitab. Amo na ingkiyakilahan si Mahadja na katan. Yung kitab niya pagtaron kitabut tauhid. Ini Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Mataod din kato tanyuri magpakaingat bang hisin tao ini. Sa mamarahina in tao ini, ikabayta ko kaniyo, nakahinang siya kitabut tauhid, kilal sin ulama katan. Kilal sin ulama katan, amurain wayron kimilal, in mga sila, iagad nila in hawa napso nila. Sa adapon in katan, sin makarasa sin kitabut tauhid, amun tiyaklip sin hambok garandilan sin Islam ini. Nakan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kakitaan niya ron haon inlanab sin pagtauhid iban sin unod sin pagtauhid iban sin kanyok-nyukan sin pagtauhid ya untuod biutang Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab halap sin kitab niya amun ang kitab tauhid. Hini Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab nawafat tahun hak ni burwang gatos unum simbulan Hijriyah. Piatarang niya ron halam sing kitab niya at-tauhid. Ma'aujabahu Allahu ala ibadih. Uno-uno na in kaya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pa mga ipon niya. Wa khalaqahum min ajlih. Iban in Allah Ta'ala piyapanjari in manusia hakarna sin pakaradyaan niya. Atin niya in Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab piyatarang niya halam sin kitabut tauhid in kalabbian sin pagtauhid amon in ununo na in kaya wajib sin Allah Ta'ala paipon niya sarta in Allah Ta'ala nagpapanjari ang ipon niya sabab sa sin pagtauhid. Sabab sin pagtauhid, liyukis sin Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, halaw sin kitab niya, nagparain Allah Ta'ala karasulan, nagpaturunin Allah Ta'ala, nagparain Allah Ta'ala karasulan, harap maun patiap-tiap ummah, sampay na may tain Allah, ma khala min ummatin illa wa fiha nadhir. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Wayron din ang mga ummat sa hingga in Allah Ta'ala aun piara maun kanila rasul asupaya manghindui kanila sin pagtauhid, manghindui kanila sin katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian halam sin kitabut tauhid. Tiyatarang sin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sabab sin pagtauhid in Allah Ta'ala nagpaturon mga kitab. Nagpaturon siya kitab pakanabihan na kauna rin ang Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Biya na sin suhuf Ibrahim. Biya na sin suhuf mantukang Musa alaihi wassalam. Biya na sin kitabut Taurah mantukang Nabiullah Musa alaihi salam.
suhub mantukan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Iban singkaywanan suhub da para pakanabihan. Kitabut Taurah mantukan Nabiullah Musa alaihi salam. Bihanday sab nagpaturun kitab amunan Injil mantu pa Nabiullah Isa alaihi salam. Sampai pa kahinapusan Rasul, kahinapusan Nabi, junjungan na to Nabi Muhammadun alaihi salatu wassalam, nagpaturun in Allah Ta'ala kitab amunan Quran, hujjah hamanga mahadja na manusia kataan ipon sin Allah, serta in kitab yan, in kahaw mutmutan niya, in kahaw puan niya, in halong niya kataan, in yan manunjuki pa kalimatut tawhid. Hangkan na, in Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, lando niya hiyalaan in ilmu ini, siulat niya in kitab, kataan manunjuki pa ilmu tawhid, biyutang niya ron halong sing kitab amunain pialip niya. Demikian siyabot niya ron haon, wama yunafihi min asyirk al-akbar. Uno-uno na imakanapi ha pagtawhid, makaagin sa pagtawhid, dahil naman ha syirik dakula, piyatarang si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yung halam sa kitab niya. Aw kamalihi al-wajib, atawakan makapagang sinhika complete, hika jukup, hika purna si pagtawhid. Ina syirk al-asghar, dahil naman ang mga syirik, pagsakuto siwi-siwi. Wal bid'a, iban si mga hinang bid'a, amun wayroon koneksyon ha nga mga Islam, tiyatarang si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, doon halam sin kitab niya, Kitab al-Tawhid. Fasara badi'an, lam yusbaq ilayh, sampai nahinang in Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dahil ha mga nakapaon sin ilmu tawhid badi', hati niya sa ingat-ingat, panday-pandikal ha ilmu tawhid. Lam yusbaq ilay, sampai akad wayroon pa nakahinang biasin hinang niya kitab. Alaman lil muwahhidin, na hinang pangilahan sin mga sila magtatawhid. In Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wa hujjatan ala al-wathaniyin, darta na hinang hujjah hamanga sila wathaniyin, hamanga sila nagtatag-ipon hakakahuy-kahuyan, hamanga sila nagtatag-ipon hawayroon kamumpaatan, kamatuwatuhan, wal khurafiyin, iban si mga sila nagtatag-ipon khurafat, sampai in kitab niya, Kitab al-Tawhid, wa amman naf'u bihi, sampai si maplag in kamumpaatan sin Kitab al-Tawhid, sampai si maplag in kamumpaatan ha umat Islam sin Kitab al-Tawhid, amun tialip sin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. فاشتغل به العلماء بالشرح والتدريس. Nabi si mga ulama, ialop si mga ulama in Kitab al-Tawhid, amun hinang sin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, amun nasabot tatuhain doon, ialop si mga ulama syarah, tiyatarang, piyasawa ha umat Islam bitadris, damikyan piyang Hindu. Sabab sinlingkat sin Kitab al-Tawhid, nabi si mga ulama, di hilan waktu si mga ulama syarah, piyatarang, piyang Hindu in Kitab al-Tawhid. Fatasadda li syarhihi jama'atun min al-ulama, imalop
tumpukan din hamang ulama nagsyarah, nagpatarang sin kitab at-tauhid, amon yalib sin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wa awwalu man tasadda li syarhihi wa ajada, sampai impanagnaan alim dakula imalu dimihil waktu nagsyarah sin kitabut tauhid, amun na ta'lif na hinang na ta'lif na hinang sin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, sampai pinakamalingkat syarahan napatarang niya in sa lingkat-lingkat halaw sin kitabut tauhid, amun na in apo mismo sin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Allahu Akbar. Panagnaan imalop, nagpatarang, nagsyarah, naghindo, nagbuki sin halaw sin kitab, amun siulat sin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, panagnaan apo niya. Sampai wa ajad long sin kitab, nasyarah niya marayaw, amuna in panagnaan na po niya pagtaon as Sheikh Sulaiman ibn Sheikh Abdullah, in panagnaan kitab nasyarah, amun bilang nagbukay kay sing kitabut tauhid, nagpatarang kitabut tauhid, amun tiyalib sin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, syarah sin apo niya pagtaon ni Sheikh Sulaiman ibn Sheikh Abdullah, hakitab niya Taysir al-Aziz al-Hamid. Kitab Taysir al-Aziz al-Hamid. Imma nga sila tulabul ilm, kaingatan nila yung kitab ini. Imma kabasa sing kitab ini, kaingatan niya inlingkat si pagtawhid. Hati niya, gimuain hambuk kitab biya na sing Taysir al-Aziz al-Hamid in inisyarah sing kitabut tawhid. Syarah sing kitabut tawhid. Sampai imalop day sa binhambuk alim dakula sing Islam, biya na kan Sheikh Abdurrahman ibn Hasan, hakitab niya, ngiyanan niya Fathul Majid. Damikyan di matong na isa binambok kitab Fathul Majid, in iniramikyan syarahan da isab sing kitabut tauhid. Syarahan, in kalimat syarah, hati niya piyag lilay, piyag patarang, piyag bukay-kay, sing kitabut tauhid. Na, iyalop na isab sinhambok Sheikh, biya na kan Sheikh Abdurrahman ibn Hasan, hakitab niya Fathul Majid. Demikian yung kitab ini katan, yan halom lima si mga ulama, iwan si mga tulabul ilm. Demikian ni Sheikh Hamad ibn Atiq, aun da isab kitab siulat di Hashiyah. Malagpo da isab yung kafaid dan sing kitab ini. Demikian Hashiyah kan Sheikh Abdullah ibn Bittin atau Battin. Demikian Sheikh Abdurrahman ibn Qasim atau Naisab Hashiyah. Demikian Sheikh Abdurrahman As-Sa'di wa ghairuha, iban sing kayman ang ulama gagandilan sing Islam. Iyalop nila yung kitabut tauhid, amu intiyalib sin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, sampai rimatong hazaman na to bihaon pila tahun dali mabay, iyalop sin hambuok gagandilan damikyan sin Islam, alim dakula sin zaman na to, uling zaman bihaon, biya na kan Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Nawapat sin tahun, mga kway na lupa, tahun 2000. Alim dakula gimwa hawla Saudi, nakasulat gimwa in kitab bukun pilang ibo, pilang gatos kitab, halom lima si mga tulabul ilm, sampai inday ng mga kitab niya kiyakilahan, amo na in pangadyon na to bihaon al-qawlul mufid.
In kitab al-Qawlul Mufid, in siya ini ibara, in siya ini ibarat, syarahan, sing kitab, tauhid, amun nasabot na to, tiyalip sin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Hangkan nalong ko in ilmo, lilayon na to harumi ni lando in laggo mga kaulungan sin Allah. Lando in halga. Sababin lilayon na to, amo na yung pagtuhan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung biyayta sin Rasulullah, hambok sahabat niya. Kan Mu'adh ibn Jabal rahimahullah, radiyallahu anhu. Law na ya Mu'adh, hal tadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Ya Mu'adh, law ni hambok sahabat niya, law sin Rasulullah hambok sahabat niya kan Mu'adh. Law na ya Mu'adh, kaingatan mo ha law ninhaq sin Allah Ta'ala, iban sin haq sin Allah Ta'ala paipon na, iban haq sin ipon man to pa Allah Ta'ala. Law sin Mu'adh, Allah wa Rasuluhu a'lam, sampain kay na po san biyaytaan siya amo na law na yung pagtag-iponan in Allah wayrong pagsakuto. Sarta isyusi magtag-ipon man to pa Allah Ta'ala wayrong pagsakuto in Allah Ta'ala ang puno ng pardusahan niya. Amo ininhak sin Allah Ta'ala paipon, iwan hak sin ipon man to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanyad to yung kahawpuan, amo na yad to yung pagtakong tawhid. Ala kulli hal. Sampay rin itong Sheikh Muhammad ibn Sheikh Al-Utsaimin rahimahullah. Dito hambok masjid hawla Unayza, hawla Saudi, maray niya Qasim. Aw hambok masjid jami' dito naghindo Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Ang mga tulab niya biya ini. Magsyarah siya. Syarah niya ang mga tulab niya in kitabut tauhid. Sampay rimatong induareng ang mga murid niya. Doktor na bihaon. Ingkatan himumungan si Sheikh Al-Utsaimin rahimahullah. Hapag hindo niya rito ha Masjid Jami' dito ha Unayza. Iubusid to siyulat tipon tialikan diayaw sampay na hinang kitab. Labay ring haizin sing guro nila Sheikh Al-Utsaimin rahimahullah. Bimana in kitab Al-Qawlul Mufid, bukun yan iyalo pi Sheikh Al-Utsaimin rahimahullah lingkuran siyulat. Sa ini mga muhadara, lecture niya, syarah, masjid yaw ni mga murid niya nagsusulat, nare-record, umus iurul si mga murid niya katan siulat, subhanallah, piya pagbarakat sin Allah Ta'ala ng ilmo, sampay nahinang gakandilan at tawakan kitab sa lingkat-lingkad, gimuwa syarahan na kitabut tauhid. Tumagna kita dahil ha kitabut tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah. Law si muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi asta'inu wa alayhi atawakkal. Yato hindi nga mga matan sin kitabut tauhid. Ilaw si nagsyarah Sheikh Utsaimin rahimahullah. Ta'rifut tauhid. Tiyagnaan niya ta'rif sin tauhid. Sabab inunulo katan ilmu, kaingatan mo, kapahaman mo, subay mo siya i-ta'rif. Ingaton mo in definition. Bihaon tiyagnaan sin Sheikh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah in pagyanon long na ta'rif, definition sin tauhid. Long na fil lugha, hati na in tauhid, bang si haluga, habis sara. Long na mushtaqun min wahhada shay, aw mushtaqun man wahhada shay'a.
idza ja'alahu wahidan. Mushtaq. Hati niya biya sa pantun. Kiyawa. Deng ha jumla, bangkaw imian, wahada syai. Wahada syai. Yato yung jumla. Idza ja'alahu wahidan. Bang niyalaw na hinang inhambok pakaradyaan yung hambuok da, amuyag tulong ng pagtagon tawhid. Hati niya, wahada syai ay hinang ko inhambok pakaradyaan, inhambok parakal, hambuok da. Hati na inyad to bang habahasa. Hinang minambok pakaradyaan ang buok da inyad to tawhid. Na, in kalimat at tawhid, in siya inilaw na masdar. Ha mga tulabul ilm, ha mga mayngat magbahasa, nakapangadji la sa maniyo-tiyo, aw niyan, pagpangadjion nila timbangan sin bahasa Arab. Biya na sin faala. Iban sing kaibanan. Sampay paruhol. Aun timbangan, fa'ala. Yufa'ilu. Taf'il. Nalaw na yung kalimatut tawhid, insiya inilaw na masdar. Dahil ha kalima, wahada, yuwahidu. Hati niya, fa'ala, yufa'ilu. Insiya masdar. Ay ja'ala syai'a wahidan. Hati niya hinang mo inhambuk pakaradyaan hambuok da. Inyat to bang habahasa. Ada pun in hasyara. Hati niya bang siha ilmu syara. Amoy nin suway mahal ka hati yung singkitan niyo. Amo na laong nain ifradullahi subhana bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Yato in definition sin tawhid. Yato in pagyanon kahaymut-mutan kamaksuran sin pagyanon tawhid. Law na ifradullah. Amo na intunggalon mo in Allah. Subhana bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah. Uno-uno na, hauno-uno na in amuin tumop. Ikatup kaniya roon harububiyah, hapagkatuhan niya. Iban hauluhiyah, iban doon hauluhiyah niya. Wal asma, iban doon hanga, nakangan-nganan. Was sifat, iban ha mga kasipat-sipatan. Dihay ni. Di ada kita niyo simbiyaitaan, mga kiaulungan sin Allah. Ay kamo malawa marikako. Lilayon taray ni katanin ang bukang-bukin ni. In rububiyya, in uluhiyya, asma o sifat. Dihay ni, biya kita simbiyaitaan sin Sheikh Muhammad ibn Al-Uthaymin, rahimahullah. Sheikh Muhammad Al-Uthaymin, rahimahullah. Biya da kita simbiyaitaan biyuklaran in tawhid aun siyatong kabahagi. Bang kita mag-base ha definition sin Sheikh. Muna-muna, laong na tawhidur rububiyyah. Ika-isa. Ini karua, tawhidul uluhiyah. Ini kato, tauhidul asma'i was sifat. Tauhid asma' was sifat. Narihay nito klasin pagtauhid. Suway natin ni malilayang bukambo. Tauhidul rububiyyah, tauhidul asma'i was sifat, iban sin tauhid, tauhid uluhiyah, iban sin tauhid al asma'i was sifat. Tumagda kita hambok tauhid. Sabab amo ini inhalaw sing kitab. Law na al-qismul awwal, impanagnaan parbahagian sin tauhid. Amo na in tauhidur rububiyyah. Tauhidur rububiyyah. Uno yung maksud sin pagyanon tauhidur rububiyyah. Uning kamatunan, uning pagyanon tauhidur rububiyyah. Uning makna.
laong na huwa ifradullahi bil khalq wal milk wat tadbir. Yatin akisin muallif sin kitab Al-Qawl Al-Mufid. Laong na ifradullahi ta'ala bil khalq, ifradullahi azza wa jal bil khalq wal mulk wat tadbir. Amo na laong na banghawa sa sino intunggalon mo in Allah subhanahu wa ta'ala sin khalq, sin pagpapanjari. Hati niya magyakin kaw yan to. Gawgot yakin hapangatayan mo. Tunggalon mo in mahasut si Allah mahatinggi. Hati niya pagpapanjari tupot kaniya. Wal mulk, iban sin pagmilik. Damikyan mag-i'tikad kaw, magyakin kaw. Halam sin jantung mo, halam sin pangatayan mo. In pagmilik tuput, pagmilik sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini katulong na wat tadbir. Damikyan in pagtadbir, pag-amulahi, pag-control. Damikyan magyakin ka hapangatayan mo tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Intag kapatot sin pagkontrol iban pag-amulahi singkatan pagkaradyaan hapiya panjarini. Hangkan na bang mawasa ko ning pagdarif in definition sin pagyanong tawhidur rububiyah kaibanan laong na ifradullahi ta'ala bi af'alihi. Amo na intunggalon mo in mahasud si Allah mahatinggi doon hakatan kakahinang niya. Sebab in pagmilik, in pagamulahi, in pagpapanjari, in inikatan, deng halawang kiyong kuman sin Allah, kakahinang sin mahasud si Allah. Na amuinin pagyan ng tawhid, magyakin ka pa Allah, halam sin jantung mo, hawayron pagkuto-kuto, inkatan nga tutupot Allah. Siya in nagmilik, siya in tagmilik, siya in tagpapanjari, siya in tagamulahi, siya in tagkontrol sin katan piya panjari niya. In Allah Ta'ala nagsabot halam sin Quran. Limpal sin mahasot si Allah halam sin Quran. Intungod pagpapanjari. Tupot na pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan na lang si muallif rahimahullah. Fa-ifraduhu bil khalq ay ya'taqid al-insanu ay ya'taqid al-insanu annahu la khaliqa illa Allah. Subhanallah, mga kiulungan sin Allah. Banghadya ang katas-katas sing kamo malaggo sa ini ilmu in piyak lukis ini. Malaggo sa ini ilmu in nagkamukay kay natwa adarum ini. Ilmu pangadyon sing mga kaguruhan tulakon pero wa mula. Ilmu sin Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Yari na to bihawon piatarang labay rendi ha programa sing kita niyo ha Islam TV sing ni Daul Islam Foundation jazakallahu khairan. Ada pun larong na in pagtunggal fa Allah Ta'ala sing pagpapanjari. Sabab in tawhid rububiyah tunggalon min pang in Allah Ta'ala pagpapanjari. Ada pun laong na impagtunggal fa Allah Ta'ala sin pagpapanjari, amo na in mag-i'tikad in manusia bunal tuod wayroon nagpapanjari buat malainkan Allah. Mag-i'tikad in manusia, halaw sin jantung niya, halaw sin pangatayan niya, bunal tuod
in wayroon magpapanjariwat malainkan Allah. La khaliqa illallah. Qala ta'ala, in dalilnya, ala lahul khalqu wal amru, ala lahul khalqu wal amru. Dia ini liyaway sin Allah Ta'ala dia dagbus pangasubo. Ampay sabing pangasubo inili nakalagihan jawaban. Bukan kah? Aparman sin Allah. Bukan ka laong na. Kanyara. Allah. Tupot da kanya Allah. Al-Khalq. In pagpapanjari. Bukan ka tupot da. Madto kanya. Tupot da sin Allah. Tupot da pa Allah in pagpapanjari. Wal amr. Iban sin katan pakaradyaan. In jawab ha. Tupot da Allah in nagpapanjari. Ubus diha jumla ini subhanallah. Hamanga sila maingat magluka. In asal-asal sin jumlahan makauna in mubtada dengan khabar. Ini mga maingat magnahu tiyo-tiyo. In asal-asal sin jumlahan, sin jumlah Arab makauna in mubtada dengan khabar. Magmaap da kuman mga misal biya nasabot namin pagkaradyaan ni pasal kalagihan. Ini pa mga tulabul id. Ala lahul khalq. Lahul khalq wal amru. In asal-asal piyakitipakan sin Arab. In ha jumla, in ha sentence sin Arab makauna in mubtada dengan khabar. Hangkan nasangyanan siya mubtada sa panagnaan sin jumla. In khabar amun dumatong po si mubtada bilang mana sin mamayta sin biyayta mapanagnaan. Biya sin imyan kalong mo al-ustadhu qaimun. Yatin asal-asal. Al-ustadhu qaimun. In ustadh uno siya. Namayta ka yun mubtada panagnaan jumla yadto. Panagnaan sentence. Al-ustadh uno siya, law na kaim, nagtitinog. Atin na nagtitinog khabar. In khabar haulihan. Sa bang mo dengdengan, in ayat sin Allah. Sirah, dengan Allah. Piyauna, diha jumla ini in khabar dengan mubtada. Piyauna, dan diha jumlahan ini ayat ini in khabar dengan mubtada. Lahu al-khalq. In asal-asal al-khalqu lahu. In asal-asal al-khalqu lahu. Al-khalqu mubtada lahu. Jar wa majrur. Khabar. Fi mahalli raf'i khabar. Law sin mga sila magnanahu. Lahu al-khalqu. Nakauna in mubtada in khabar dengan mubtada. Au mabas Allah Ta'ala kafaida nirihilha manusia. Supaya wayroon naligguatan si manusia. Uno yan, laong sin Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Laong na fahadihi al-jumlatu tufidu al-hasrah litaqdimi al-khabari idh anna taqdima ma haqqahu إذ أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرة. Dilaw na jumlahan ini hatin yamun ayat sin Allah Ta'ala nasabot ta dimihil siya law na kafaiddahan hasar. Imana sin hasar ay exclusive tartanto hadya. Biasin imian aku yung kalimat hasar, biasin imian aku innama at-tullabu o innama talibu Muhammad. Amuratuud in students hi Muhammad. Di ba naway naruwa yung siyara? Inyad, tupagtakon sin mga sila may mag-Arab hasar ay
Biya sin sa kauno lapiupok na sin Allah Ta'ala roon. Bima na imaba hipaabot sin Allah munal to din pagpapanjari piupok na sin Allah tupot da kaniya. Sabab piauna niya in mubtada piauna na in khabar ding ha mubtada inyad to manunjuk in jumlah yat tulong na hasar ay tartanto to din pagpapanjari kaniya hadja. Sabab long sin Sheikh in paunahon laong na in aong kapatot narito si haulihan dito kaida sin bahasa Arab ha? In paunahon laong na in kapatot narito si haulihan manunjo kilong na inyad to dimihil ka faiddahan hasar ay exclusive tartanto siya hadyan mapatot doon. Allahu Akbar. Inlingkat sin bahasa Arab. Inlingkat sin bahasa Arab mga kiulungan sin Allah. Hangkan na in pagpapanjari tupot pa Allah. Subay magyakin imano siya in tiap-tiap na ngagkukbar iman. Wayroon mapatut manjari wayroon man mapatut magpapanjari bot malingkan Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Parman sin Allah. Laon sin Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kitab niya Majmu'ul Fatawa. Volume 1. Page 92. Laong niya wa amman an-naw'u at-thani. فالشرك بالربوبية فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع النافع الضار الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذر غيره فقد أشرك بربوبيته. إن كهو بوان سن بسرة سن شيخ ابن تيمية رحمه الله كتابnya مجموع الفتاوى adapun laungna in hikarwa jinis pagsyirik laungna harububiyah hati niya hapag Tuhan harububiyah bunatod laungna in Rabb hati nin Allah Ta'ala huwal malikul mudabbir siya ni magmimilik, siya ni magkukontrol. Al-mu'ti, magdirihil. Al-mani, magpapagang. Al-nafi' magdirihil ka mumpaatan. Al-dar, magdirihil ka mudaratan. Al-khafid, amun magdirihil ka babaan. Al-rafi' magangkat hamano siya. Al-mu'iz, magdirihil kuso. Al-muzir, magdirihil kahinaan. Paman syahida hisusin saksi anna al-mu'tiyah in magdirihil aw al-mani' in magpapagang aw ad-dar in magdirihil kamumpaatan kamudaratan aw an-nafi' in magdirihil kamumpaatan aw al-mu'iz in magdirihil kakusugan aw al-muzil in hati na in magdirihil kainaan ghayrahu dugain din nga Allah fakad asyraka bi rububiyyati nakapagsyirik na siya karububiya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pinasyusyo in kumahagat, magsaksi, in magdirhil ka mumpaatan, magdirhil ka taasan, magdirhil ka kusukan, in pagmilik, in kataan, duka hindi nga Allah sumaksi ka, inyadto bilang kasyiriket. Inyadto bilang pagsakuto mo, hapag Tuhan, bilang inyadto pagsakuto ha, rububiya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan ng kawajiban, sintiap-tiap den kato amuna in kahakarunta yakinunta itikarunta buat ambunal tuod wayroon pag nagpapanjari buat malingkan Allah karena yung pagtawon tauhidur rububiyah ifradullah azza wa jal bi al-khalq tunggalon mo in Allah Ta'ala pagpapanjari in dalil niya biya na sinasabot takaina ala lahul khalqu wal amr. Naam. Ano kayong paayat sin Allah? Qala ta'ala, ini dalil damikyan. Manunjukin pagpapanjari tupot hadya pa Allah. Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ard.
Demikian liya bayra isab sin Allah Ta'ala pangasun. Hal min khaliqin ghairullah? Uno, aw ka magpapanjari. Aw ka magpapanjari ruwain din Allah. Injawab na. Yarzukukum minas sama' magririziki kanyo rin hataasin langit. Wal ard, ibandeng hangin lupaan. Wayroon na, buat malengkan hisyu Allah. Buat malengkan amurin Allah. Law na fahadhihi al-ayatu tufidu ikhtisas al-khalqi billah. In ayat ini law na rinihil kapaiddahan, dimihil siya law na kapaiddahan hati na ikhtisasul khalqi lillah. Tartan tutuod in pagpapanjari tuput sadya pa Allah. Arakala ang imiyan, laong natuan, bunal na sa inakimo, in Allah Ta'ala siya nagpapanjari. Diya na si mga dalil, iban ayat na sabot. Sumagawa, aun da isab ayat halam sin Quran, siyabot sin Allah Ta'ala, diya sin sa kaula-ula, aun nagpapanjari, duka inding kanya. Biya na lang na simparman sin Allah Ta'ala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nagbarakat in Allah Ta'ala amuin sa rayaw-rayaw magpapanjari. In siyabot sin Allah Ta'ala khaliqin. Ahsanul khaliqin. Bimana jama' plural. Arakalaw ni may talaw nin Allah Ta'ala imiyan khaliqin on plural. Atin na plural. May sinsa kaulalaon nagpapanjari ruwain din Allah. Tawakan biya na sinawon hadith di matong din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadith Ibn Umar kaya riwayat Imam Bukhari demikian ni Imam Muslim ang Kitabul Libas. Amuin tungod sin hadlaw akhirat iyanun na sin Allah Ta'ala in mga sila tao magdudruwing-druwing magpapatta-patta iyanun na sila sin Allah Ta'ala ahyu ma khalaqtum aw ahyu ma khalaqtum buhian niyo na in napapanjari niyo inya tupang jural kanila sin Allah Ta'ala. Di sinsa kaulaw-ulaw nagpapanjari dukain. Haayat na sabot panagnaan, ahsanul khaliqin. Sa rayaw-rayaw, magpapanjari. Then hakatan, tagapagpapanjari. Khaliqin hati na jama. In jawab diha ini, in pagpapanjari siyabot diha ini simuda ayat iwan na hadith nasabot in kalimat khaliq duwain ding ha Allah subhanahu wa ta'ala law na laysa khalqan haqiqa inyad tulaw na rukun siya pagpapanjari matan bunnal walaysa ijadan ba'da adam karena inyad tulaw na bukun pagpaawon ding haway. Kita aniyo. Karena law na misan paawon na kahinang bihadto. Biya si magdudruwing sa law na inyad to bukun niya to nagpaawon siya ring haway. Amun wayroon asal piaawon niya. Bal huwa law na bal huwa tahwilun lisyai'i min halin ila hal. Tahwilun lisyai'i min halin ila hal. Sa alaw na inyad to, pagpinda sinhambok pakaradyaan, dahing hambok hal, madto pahambok hal. Bima na asal awon. Ang pagyanon pagpapanjari, amun wayroon pa nakapaawon. Diya sin Allah. Wayroon man siya. Pag iyan sin Allah, kun payakun naon man siya. In langit in dunya. In asal-asal way.
napaawon sin Allah Ta'ala rin haway. Ada po ni mga sila naghinang uno-uno nagkatan, inyan asal aun sa pinda nila dyan nga hal, manto parway hal. Biya naghinang kauplin. Inasal ingkatan, simpanya piyag hinang muplinaw. Sa sabab sinpinda mo rin nga hal, nakapaon kauplin. Inyan tuwakon pagpapanjari. Karena yung pagpapanjari, ijadu syait min Adam. Magpaawon ka sin pakaradyaan deng haway sampay maaw. Nah. Hati niya, diha ini kaya jawaban tara, intungod sin pagpapanjari tupot daring Allah, misan pa nasabot ta ayat in kalimat jama' plural ahsanul khaliqin, iban ahyu ma khalaqtum, buhian yun na napapanjari niyo, in pagpapanjari nila tulaw na laysa khalqan haqiqiyah, inyad tumukon pagpapanjari matan, karena inyad tulaw na pagpindahad jaring hambok pakaradyaan, madto parwaing pakaradyaan. Na. Wa amma ifradullahi bil mulk. Adapun law na in pagtunggal mo pa Allah Ta'ala simpagmilik. Sebab nakita kaina ifradullahi bil khalq, ubos na kita rito, nalilayta na uning pagtunggal pa Allah Ta'ala simpagpapanjari. Lihaon bil mulk, pagtunggal pa Allah Ta'ala simpagmilik. Amo na law na an na'taqida annahu la yamliku al-khalqa illa khaliquhum. Annahu la yamliku al-khalqa illa khaliquhum. Amuna mag-i'tikad in manu siya, atawakan mag-i'tikad kita niyo, wayroon manjari magmilik, wayroon makapagmilik sin pagpapanjari, buat malengkan amurain nagpapanjari kanila. Wayroon makapagmilik sin pagpapanjari, buat malengkan amurain nagpapanjari nila kanila. Hati ni Allah subhanahu wa ta'ala. An na'taqida annahu la yamliku al-khalqa illa khaliquhum. Mag-i'tikad kita munal tuod, wayroon man jari magmilik sin pagpapanjari, buat malengkan amuray nagpapanjari kanila. Hati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, bi'ana simparman sin Allah ta'ala, walillahi mulkus samawati wal ard. Tupot da pa Allah Ta'ala in pagmilik sing kalangit-langitan, iban sing kalupa-lupaan. Wa qala ta'ala, iban parman sin Allah, qul man biyadihi malakutu kulli shay. Pamungan kanila o Muhammad, amuin isyusyu in Allah, hasin isyusin yun halawang pagmilik niya, ingkatan hakatan pakaradyaan. Isyu Allah pagmilik aun gaus pagmilik hakatan pakaradyaan, inyad to Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ma warada min isbatil mulkiyati li ghairillah. Adapun law na ingkabakan hatawakan amun dimatong kiya isbat in pagmilik dukain ding Allah Ta'ala, biya na simparman sin Allah, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Bot malengkan amura injari kanila, illa ala azwajihim, tinaypakitain aurat nila, hamanga kaasawahan nila, aw mamalakat aymanuhum, hamanga sila kaya pagmilikan nila, nahinang nila, hati niya, ipang-ipang, minyatujari kanila, hasaman na kauna, biya na sinipon nila,
milkul yamin, fa innahum ghayru malumin. Nato di mga silayad to hati niya, wayroon bisarahon kanila. Jiyariyad to kanila. Bang inaurat nila, nausal nila, habihad to ralabay, sabi niya to, hiyalal kanila sin syarab. Diha ini, nasabuting kalimat, malakat. Hati na milk. Kaya butang impagmilik do kay Allah Ta'ala. Laong sin Sheikh, fahuwa mulkun mahdud. Ini law naramikyan pagmilik, mahdud, aun had niya. La yashmulu illa shay'an yasira. Wayroon masakop sin pagmilik yang bot malengkan tingi anda pakaradyaan siwi-siwi min hadil makhlukat deng ha mga katan makhlukat amun kikita sin kita ni atawakan piya panjari sin Allah. Sebab long ni manusia wal insanu yamliku ma tahta yadah. Yung manusia kapag milikan din halauman sin lima niya, hababaan sin lima niya, wala yamliku ma tahta yadi ghairihi. Sadi isab siya makapagmilik sin amo inyaon hababaan sin lima sin duka indeng kaniya. Bima ning pagmilik niya aun had. Misan pasyabot sin Allah Ta'ala kalimat pagmilik duka indeng Allah isbat niya. Ada pun impagmilik ito aun had. Sabab manusia impagmilik niya mo rin kakausan impagmilikan na inyon halaw man sin lima niya, halaw man sin kontrol niya sa aun mga pagkaradyaan, bukon halaw man sin kontrol niya, bukon halaw man sin kabayaan niya, di ana sin bang halaw lima si manusia niya turi sa manjari makapagbaya. Hangkan nalaw na impagmilik niya rin, la yashmulu illa shay'an yasira. Wayroon man jari masakop sin pagmilik niya bot malengkan shay'an yasira, pakaradyaan siwi-siwi tiyo-tiyo minal makhlukat dahil ang mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ang pay manusia, damit yan, in paggaus niya, manjari pa, gangan pa sinisyo siya manusia. In pagmilik niya, aun pa manjari mamagang kaniya manusia. Kitaan yun. Bang inambok tao, imen siya lang nasulukon kin alta po. At tawakan ang binatang niya, minsan naon niya. Laong si Sheikh, kul na laya Diyos. In pamong talaw na kanyan hinangman di manjari. May kanin alta yan to kaniya. In binatang yan to suko niya. Halang kiyong kaman niya, siya nagbi, siya nagkataan. Bang niya tuwin sa naon, aun pa kapatut ta imeng kani ayaw. In hinangman di manjari. Adapon, in Allah subhanahu wa ta'ala, yamliku dhalika kullahu mulkan aman syamila. Ampa in Allah subhanahu wa ta'ala, siya intag milik singkatan na tuwayroon tuod had niya. Kontrol na yung kataan unuuning kabayaan niya. Siya in makapagbaya hauno-uno in pagmilik amun hibutang sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga kiaulungan sin Allahu ta'ala in panagnaan insyaallah hakitab Qaulul Mufid. Panagnaan lang tapangadjian makawasin kita niyo. Ikarhil ko kanyo harom yan bilang pagtagna. Insyaallah papag lamit-lamiton na tinwakto. Di na to dahil sa madayre kadyamong kitab at tawhid. Aw wakto maba taray sa lamuran si mga kaibanan do kayong maudu. Sana tiyagnaan ko yung kitab ini sabab sin tiyang hindo na mo dahil sa biniroon ng mga kamuriran. Tiap-tiap doon Jumaat aw pagsyarah na mo dahil sa mga kamuriran. Doon na muassasa Adhiya. Alhamdulillah, kita na mo aun mga kafaiddahan amo inmiabot pa mga kamuriran sarta biyayta nila ra isabing sila nakakawa kafaiddahan dahil nga sabab yan
natali na mo, hibahaki na mo isabdikan niyo, kaluraman, ingka mo makakawa da isang kafaiddahan, biya sinkyarhil na mo ang mga kamanghuran, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mataniya, mawa na mo pasado sugpatan, sumakawa in ilmo, bang makataod aon waktu, pagkalupahan ng panagnaan, bang makataod min biya mga mabatbat sin kita niyo. Sana, sabat sin, dapat tuhan nilaw na kilan jabalan. Ha, tiyo yan na mahinang davod. Bihayan. Na mamaray na to, yung mga ilmo na taritik na tuharom yan, dahil nga kitab, Al-Qawlul Mufid, tiya lipsin, hambuk alim nagkakandilang sin Islam, biya na kan Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, sarta yung kitab niya, syarahan sin kitabut tawhid, amun tiya lip, damit yan sin kakandilang sin Islam, nawapat hata unang ibo, 200 unum, mga kuwainalo, pahang ibo 200 unum, biya na kan Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, murah-murahan bang man sila turihilan na sin Allah Ta'ala rahmat sarta iyam po yung pagdusahan nila iban sin piasod sila sin Allah Ta'ala palam sin rahmat niya. Wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Dihaon hibalik ta kamo mari pa presidency ng Dawal Islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sa lingkat-lingkat pengajian na to waktu ini insyaAllah amin murah-murahan ingka mo yan amin masing-masing simusugpat mereka mo sarta di maja kasi katan pakarajaan amin nakahampit ka mo dahil nga sa rayo-rayo pengajian yan ni senarinya ini turi matighan makaminsan in parkala panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala misanin pa mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amo pag-iyanon hangpo tagto tahon in siya diukdukan niya ini kasahabatan niya sampay pawakto amin simampay na marikato taniyo waktu wihaon in mga pangadyan nito sabi to labi marayaw amin inot-inoton na to in pakaradyaan ini hasupaya ini dumukot tuod nyumok nyo kalam sindaghal na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala in pangadyan nito hasupaya amin mahunit na gingsuon lang ta in ini panauhid sin tiap-tiap hamok na kato tanyo bangyaon himugot halawm sin jantong na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala na manjari in mga yan tukatan biya na sinari pagsusukol na to pa Allah subhanahu wa ta'ala amin nakahampit kita niyo sin sarew-rayaw amin pangajian murah-murahan kakanapan da isabya sinari niya ito waktu balik insyaAllah subhanahu wa ta'ala amin bang dapat maurol makawa na to ito katantan in pangajian amin in binin kato tanyo simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena amoy ni in hika halulay sin amoy in pakaradyaan na to hika buntol simpanaw na to madto pa amindan sa buntol-buntol madto pa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta supaya in kita makahampit sin amoy in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in surga ni na salamduan hadya pakatan amoy ni maluk ka mo waktu ini pagbalik-balikan na mo na hadya sibu dahalaw man sinuro na to ini sampay na makalayo madto pa mga hula Arab, hula Islam dalam doa mga katawtay manghuran namin yang kamu imalok kamu hawak to ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo hinarang na to ini amuin maghampit-hampit ikataniw katantan insyaAllah subhanahu wa ta'ala na manjari hibalik ko pa kuro na to muliain na mo in microphone magbalik long ta maghatam sa pangadyan na to dahil nga doa pa dito pagtulasyon. Bismillahirrahmanirrahim. Magsukol pa ito na mga ta'liqat pangadyan kaya dihil na karoom yan murah-murahan bang kita niyo bihilan pa sin Allah Ta'ala kusog iman kaya kaluraman kasumpatan na to kain pangadyan makawa na to dengan kitab amun biya na sin nabasa niyo hindo ng Qawlul Mufid insyaallah subhanahu wa ta'ala hari pa kami makapamaid kaniyo
yan na si aking President Kaina. Magsukol pa mga katawtay manghuran, amo hindi magbati laul. Masi naman yan imuurol sin pangadjian amon giyabahagi sin mga kaburuhan katawtay manghuran dendihan ni Daul Islam Foundation. Lamod na laong tawak-tuwak to natudong ini, hindi ka magbati laul. Dahil naman hawa hula, iban sinyari halawang sin kauman sin kita niyo. Sampay ang mga patuan sa Allah khairan naka-text mereka mo, mga tayo mahunta doktor, ando yan sila, biya mga nakakita-kita diyan. Allah. Nakasapo sila sin biya mga laong tapangadjian tarum yan. Murah-murahan, kamo mga katawtay mura na mo doktor, na inikawasiyat na mo kaniyo. Yung kami ini, yari limingkod, karena nag-ukab sin Quran, mag-ubat sin pangatayan. Yung kamo isab yan na isab kamo nag-uukab. Sin mga kitab niyo, mag-ubat na isab sin pangatayan na iwan sin kaiwanan sakit sin manos niya. Nakaingatan na mo, di na mo hadya kamo kanganan, magsukol na kami kaniyo. Ang mga import, hinang niyo tungod pa umat Islam, kamuriran na mo, iwatan niyo, free, wayron bayad, sampay nag-offer kamo, uno-uno murid na mo masakit, pabisitaw niyo matun pa klinik sin kamo. Bangman inyad to insyaAllah, hisulat sin Allah Ta'ala, ha timbangan sin kamo adlaw akhirat, maraniyo muy paliyang lahat, sarta kabatukan niyo yung karayawan niya insyaAllah. Inshallah. Iban na si mga barhajat, miskin-miskin, amon nag-offer kamo, yung mga way kaos, yung kamo mag-free raisab. Jazakumullah khairan, bangman inyad to, masimasira, i-continue sa Allah Ta'ala mga program niya to. Iban taupikan kita niyo sa Allah Ta'ala. Inshallah. Sarta, pa mga katawtay, mga urang kakuruhan, ako makuyag kita niyo simbiyan mga achievement, pajato, paghambo, patuan, Alhamdulillah. simbiyan mga kakuruhan sin kita niyo, among paunin, Ulama Council Council, of Sambuanga of Sambuanga Peninsula. Peninsula, gurayaon in Launta launching event na paon doon hambok na India Hotel. Alhamdulillah, ron mga mayol sin kita niyo, iwan sin mga kaput balis lang kasing kauman, nain sila biyan mga malingkat yung mga diyan na sinagikako sin President sin kita niyo, yung mga commitment nila katan, alhamdulillah. Na inya to amoy tiniangan-angan sin kita niyo katan, among mapaon na to impag hamuok iban singkatan mano siya pagtulong tabang pay karayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan taupikan pa sa Allah Ta'ala mga kakuruhan na to mataod pa mahinang ha umat Islam inini pagtabon ini bidaya to khair panagnaan marayaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na masing-masipan magsusung paunahan yung mga kakuruhan natukuhon na to sila tabangon na to sila paindukan na to sila sabab daran kay pagbisarari ha programa sin kita niyo in pagdakway niyo kung hat kawajiban higuro. In programa in pagdakwa mo kung hat kawajiban higuro. Sa kawajiban sin umat Islam. Kawajiban sin tiap-tiap na nga Muslim. In Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda, "Ballighu anni walau ayah." Pa sampayan niyo rin kako, misan pa inkiaw na hambok ayat. Kataan kita nyo na kami memorize ng matod ayat. Bang nato ito kaingatan. Nabihayan. So, in kawajiban sin pagdawa, kawajiban sin tiap-tiap na siya. In mga kakuruhan, ianugharaan sila sin Allah Ta'ala, nakamemorize hadith, nakahapal ilmo, nahinang kaya nakula sin kamukatan guru, sila imniyari nagtawakkal dimihe sin ilmo. Na in kamu isab, amun biyusan kamu sin Allah Ta'ala, pikilan, iman sin pangalta, biyutang resab doon kanin kawajiban, sin pagdakwa, pagpasaplag sin Islam doon kanin. Hati niya, bangin katanim hambok, insyaallah, lumuhay in uno-uno, makaradyaan diha akam Islam. Sungkan na, di kita niyo magpati laul, maghambok kita niyo, magtulong tabang kita niyo, pahikarayaw sin umat Islam, insyaallah, ingkatan, angan-angan na to inibangman, mapusok na to inrida sin Allah Ta'ala, sarta bang kita niyo mo'y napaliyang lahat, sulo ka indatungan na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dito kita niyo, insyaallah Pak Tuan, kita halawang sin surga sin Allah Ta'ala. So matsing kata kabataan niyo, kita kids. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. So murah-murahan, di na ako magpaba, magsukol pagkataan, di murungok, dahil di halawang sin kauman, iwan na pagwa hula, bangman kita niyo taupikan sin Allah Ta'ala, dumaa kita niyo pa Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.